megalayapost.news. Kariboy daun war mentang sing ikal pawe ke jeng susi bandu no ya we uru kurau bad no ilam baran pa kariboy kata ke din ke jeng klat no doktor di lapang kum MLA berim kanong po bad balayo uru ban bad adu sausin genti kum menteri rang ba ke jela meglea haba keren si klat patai ku bor u general secretary kariboy darbar u ba asan la cadam ulong ba ke jeng klat no doktor di lapang kelalong sisa ke jeng dunong ke bakrau kam tam ya kariboy sing melatip pa ba ru ya u kum ukpa ke tem riboy kibade halor kinorim kum no ilam don sisa ya kata kerdan nong ilam susu long ru nakaliang kariboy dorbar kapa ya kubar sunlem saga yang kesem kikun kikti bat kalong bau play un ai ya kata jeng pentengan hakum kene kapor bol o bodum uwan ka ya yang kesem jengki bat boru ya jeng duai bakarpang bau play un ai ya kata jeng penjatan ya kaman sim jong doktor di delpang ha kata khet beneng jong hakawai kaliang nakaliang kariboy dorbar kaburu ki jingkerpan ya ki bahaying hasem bala dalong kabala kin ailat banonra ya kamet badang sa jong doktor di telepang syari boy kenang baki beij beton kin yo banon pek khadu yo doktor di telepang ha ka babun nari boy ki angnut bani i khadu yo doktor di telepang kariboy dorbar kaburu ki jingkerpan na ka sarkar jela bat kabor syar distrik nari boy bakin penbenano kum ka sing syuti hariboy distrik kum ka jinglek burum khadu ya kamet badang sa jong doktor di telepang nagareka Janmin nakaliang jung karibo dorbar bat kumjuru nakaribo District Sport Association dari jing sukya kemensiam hakaba khatway beje nin menmet sngo kumalapa nyang kenja katem riboy hakaba ubala penyo e district riboy unong seng ye karibo dorbar Nong seng ya karibo District Sport Association don syu hagane pertai doktor di lapang udai dingba uba kikon ka temri boy ki syongri tengen barot sikata karibo dobar bat karibo District Sport Association kasngan bat kayo bor bat kayo mensim kat ba udang don hasla jong gade kendo wat haki sngi ke jinglong temben nidon ke ju ke jing su shit ke jing su sngan tan ke kerteng ke jong ubat ke long renien ke bu udon mangi ke badang peteng ye ke jing syakri ngi sngo bangiyo ban syania teli hau neu riu rat ba kumta ke ke bangi sngo nakaliang karibo dobar bat karibo District Sport Association Nisngo bau doktor di lapang udai klong snam jong gajing trekam ke jongi nrei wala kataru kum ginom tre gi babut din nadin jong ni ai gajing kular ya ganiga tem riboy be i jongi bangin ai gajing syakri kumbau layalam yingi ngin penne ya keburom kabau la penkup yang i namar nginut banong badai lengba jong u kariboh robar bat kariboh District Sport Association kalong kumne kumpa kalong bat POE kumne kumpa PE haduk kaneksi dingba ola kelon nrengidon kicinggan kobas kan bau met ba ukelon kisembai kin hap hamadan bat kin seibyang ye ki ding ki basdang ban penkup ya kador bat ya kadur jong ka jinglong riboy kumbadon uba di de lapang na kabenta jongi kade kalat bat ka kabuk siar kabangelayo ban de trailang bat ubun bun snam kan long ka bor yang iru ban beteng ye kane kijing trekam de lengba kemensim kabangelayo lengba jong Tiki kon jong kadong riboy kikwa bagi dinjat ki jong ba di lapang kinomlong ki dinjat haus yap nrei ki dinjat ki bala yu hauma ki ban ne sa bat ki ban nom lip lanor ngakwa ban pen kin mau hang ne ya ki jinglong i kalong yan jong di lapang na ka jingruai na ka poim jong melung sosatham tang arlan
kendit ketenat ke khen barok ke snong ke smi dei haurang ba ken kibriu barok ki i lech sok Dr. Didi Lapang ini ai perto bat bot ya gedin chat ki jong pi bat ngi kermen bangin long ki so jong ke jing tre jong pi kerpang nakabata ikong kurim jong let Dr. Didi Lapang yo khon senrang bat ki khon kseu laigot ngidon ban ong ya pi kong bat ma pi ki khon bat ki khon kseu ki khon ka them ribhoi ki dona senda jong pi bat ringkat bat pi lagade ki umat jong jing kemen ki umat ki jing susi bat ngikular bakari boy kanai don silenter ki sngi ki jing long jing im jong pi ngakwa ruban put sngo deina margania ka logrendiang jong Dr. Didi Lapang bagi khon ka dong riboy ki da thrang banyo ban jingo bat ban pe sisien lada galat ka don lada kalenti ka don bangin yo i yo u banwan ra ka met jungu hakaripo district kanang bagita gibom yo lat bat kibom la banwan ai kuble khatdu kin yo dag jingdon jo ka met jungu wala kalong tang katto kat nepor ngidon ru ban ong bat ban kerpat nagam taga government bat ke district administration ba silanya tin pareng the Ribhodobar and Ribho District Sport Association would like to request the district administration or the state government to declare a district holiday, as it was because of him that Ribhoi was granted a full-fledged state on the 4th of June 1992. So if there is a possibility, we request the district administration to declare the 15th of September 2025 as a district holiday. Detang kini kitien gidon bat ong nakaliang kini ki arteli ki seng ki bau Dr. Didi Lapang ulai don kiti wat hadu ke klip mat ke sengi ko hadu jong ke jing im jong ong. Dr. Didi Lapang is dead. Long live Dr. Didi Lapang, Haribo District. Kublai Shubung. Meghalaya Post.news.